OTW Bung Tiang. Peteng kan? Oh, terang lah. Mana ya? Nun. Iu selanun kotor. Nah, lemu di no. Beli mainan nih? Hah? Mau ya, Kak? Yo, soalnya udah keluar, coy. Udah keluar. Wah, hitung. 1, 2, 3. Mana Mama Pet, Bang? Mama Pet lagi di Perugak itu dia. Mana Dit? Turunan Regen segede. 1, 2, 3. Derigen sandi cerigen. Regen. Otak. Terus, wah. Ada sebulan otot kawat tulang-tulang juga. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Mbak Pet masih dalam markas tak? Ini genset dulu sini. Satu, dua, tiga. Oh, ini siang minyaknya Sandi? Masih penuh minyak. Satu, dua, tiga. Siap, bisa. Siap ke sini. Satu, dua, tiga. Bang Radi, Bang Henry nih, dan Bang Radi. Wih, ALM nih Bang Henry dan Bang Radi. Bang Radi itu AM Studio. Wow. Bang Radi nempok si baik Febrani ini. Nek tahu asli. Nih, Mas Dika Raan nih. Belum tahu aos dia itu nih. Panel Bang Radit Henry. Amir, jangan merek genset tuh nih Amir. Satu, dua, tiga. Woi, aneh woi. Dika. Aneh, siap. Lupa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pas kejut weh 1, 2, 3.
Baik Febriani na, iya wah main keyboard no. Pakon paling lengi lemur ya, ku wah no. Ya. Entar mi lumayan dah jok semoyang. Sambil beli boneka nih arah le markas nih lo jual boneka nih. Pada lo main. Beta balik Mbak Febriani. Sangarak jawab juga tuh soal ilu tamu jawab nih wah. Beta balik sih deh. Kan Mbak Pet nah. Belanjaan ini narak jawab belanjaan nih. Dik tahu? Mas Bagi aja bang. Dek mana ada tamu Mas Bagi? Sawah tamu aja lambak banget bejogetan. Bejogetan ele Pagutan Lambak Barat. Pagutan B aja. Wow. Pagutan terus